Ćao svima, dobrodošli na kanal Autopregledi. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na jedno pitanje koje mnoge interesuje posljednjih mjeseci, a možemo reći i posljednjih nekoliko godina. Konkretno, da li u 2025. godini treba kupiti Toyotin hibrid? Da li su i dalje pouzdani? Kako rade različite vrste hibrida? Koji tip odabrati i šta treba znati pre kupovine? Što se tiče Toyotinih hibrida, oni su u posljednjih godina doživjeli ogromnu popularnost i realno danas su vjerojatno na svom vrhuncu. 5. generacija hibridnog sistema je stigla, mnogi modeli su je dobili, tehnologija je sazrela i sada konačno možemo da sumiramo i da vidimo šta zapravo da očekujemo. Klasični Toyotini hibridi su zapravo dobri, stari, provereni automobili koji su nakon 5 generacija usavršavanja doživjeli zaista, ajde da ne kažemo, svoj maksimum. Toyotin hibridni sistem je izuzetno pouzdan, vrlo efikasan i značajno izdržljiv. A ono što je najvažnije, proveren je u milionima vozila širom sveta. U 2025. godini Toyota i dalje koristi atmosferske ne-turbo benzince u svojim hibridima. To je zapravo ogromna prednost, jer bez turbina, bez dodatne kompleksnosti, bez povećanih temperatura, samo jednostavan motor i elektromotori. Tu je naravno čuveni e-CVT menjač, kojeg mnogi greško mešaju sa običnim CVT menjačem. Ali zapravo e-CVT menjač kod Toyota je potpuno druga priča. On nema kaiš, nema šetanje zupčanika, nema klizanja. To je zapravo planetarni sklop i realno jedan od najpouzdanijih menjača u automobilskom svetu. Često pouzdaniji je čak i od manuelnog menjača. Ako prelazite puno kilometara u gradu, ovo je zapravo najbolji izbor koji možete da kupite. Jedina mana, da je tako nazovemo, koja je ostala, iako je sada značajno manja, je karakterističan zvuk, kažemo drona ili trotineta, odnosno skutera pri ubrzanju. Ako ste vozili hibrid, znate o čemu pričam. Motor se zapravo zavrti, auto ubrzava, a e-CVT drži određene obrtaje. Nekome to smeta, nekome ne, ali realno to zapravo i nije neki problem, već stvar ukusa i, da kažemo, osjećaja. Sad, Toyota je pre nekoliko godina krenula da radi i performance hibride. To je jedan novi koncept koji kombinuje snažniji elektromotor i sa menjačima, sa istim menjačem, ali zapravo sa većim baterijama i mogućnosti dopune na struju. To su zapravo plug-in hibridi koji sada imaju, kao što je recimo Toyota RAV4 ili Prius ili čak CHR, koji imaju mogućnost da dopune svoju bateriju i da pređu određen range sa tom baterijom. Da li hibridna baterija može biti razlog da ne kupite Toyotin hibrid? Sad, ovo je jedno od čestih pitanja i istina je sljedeća. Danas hibridne baterije su mnogo bolje nego ranije. Najveći broj kvarova kod Toyotinih hibrida se dešavao delimično u 3. generaciji, dok u 4. generaciji od 2016. to je potpuno druga priča. Od tada Toyota je u svoje hibride ugradila bolji softver, kvalitetnije module, bolja rješenja što se tiče hlađenja baterija, baterije su dobile i prave filter mrežice i ljudi su, da kažemo, počeli da vode malo više računa što se tiče održavanja i hlađenja baterija. Kod 5. generacije tu su situacije drastično bolje. U praksi, ako kupujete polovan hibrid, predlog je 4. generacija ili novija. To su zapravo hibridi od, recimo, RAV4 od 2019. Corolla od 2019. Prius od 2016. i Camry, naravno, koji je dostupan na našem tržištu. A što se tiče održavanja klasičnog Toyotinog hibrida, ono je zapravo jeftinije nego održavanje običnog benzinca ili dizela. Kod Toyotinih hibrida vi nemate alternator, starter, zupčasti kaiš,
Kočnice traju 2 do 3 puta duže zbog regenerativnog kočenja. Nemate turbinu. Motor radi manje vremena jer je elektromotori preuzimaju deo posla. Jedino što je dodatno, to je hibridno ulje, hlađenje invertora, to ulje se menja na 80 do 100.000 km, čišćenje filtra, ventilacije baterije, ovo je jako bitno i ovdje ćemo snimiti jedan poseban video sa uputstvom kako bi vidjeli o čemu se zapravo radi. Sad, da li je hibrid za tebe i da li treba da ga kupite ili ne? Hibrid je svakako idealan ako vozite grad ili neka prigradska vožnja. Ako imate ako su uslovi vožnje puno kretanja i stajanja, ako želite manju potrošnju, ako želite pouzdan automobil bez turbopunjača i drugih komponenti i ako želiš da imaš manje glavobolje oko potencijalnih kvarova. Hibrid nije zapravo idealan i nije najbolje rješenje ako voziš 90% autoputa, ako imaš potrebu da vučeš prikolice, ako želiš sportski brz auto. Ovdje se ograđujemo zato što je Toyotin RAV4 plug-in ili CHR čak, oni su onako daju prilično dobre performanse. Ako imate problem što vam smeta taj ECVT menjač koji se tako čuje, ili ako hoćeš neke sportske performanse. U 2025. godini, a i vjerovatno u 2026. najbolji kompromis između klasičnog benzinca i električnog automobila su i dalje hibridi, svakako Toyotini. Ako želiš niže troškove održavanja, ako želiš pouzdanost, ako želiš jednostavnu, ekonomičnu i tihu vožnju, probajte Toyotin hibrid. Idealno bi bilo da ga možda čak rentate nekoliko dana, čisto da vidite kako to funkcioniše. Ako je ovaj video bio koristan, ostavite like, pretplatite se na kanal Autopregledi i u komentarima stavite koji Toyotin hibrid voziš ili razmatraš. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala!